Rainbow Mizo Channel clear tu te chibai ule voin hi November ni somni pakua Sunday ania voin hun lim takin pathian nena mangturin du sakna kan hlana chu ni zan lai vela khan US lama rally mun rang anei ania Georgia khopui mun hiale Pennsylvania an state khopui Harrisburg ate rally hi nei ania ni zan lama an rally hi adang lam dewa kong pui kam mun rang ate lawam khomin motorin poster lian tak tara an lo tlan lai hi US flag nen an lo lom thina heng poster tambera hian CCP China Communist Party an tong na le an chunga an lung oi lo na thuziak atam hlea trumdanga kong an zuang thawin ruk na an du lo zia an tilang na sa poster tam tak le flag ate an ziaka US News Agency in live in an pechuak loma Georgia hian Atlanta khopuya protester de hian election digle langtlang taka nei an du ti an soiloma tuntruma rally ranga America flag an keng na salutuk chu chan ne keng an ni ti an soiboka America hian president ten kan nam puan zar hi za tak chungin thiang hlim takin election a hian nena an chang thina United States of America hi state tam takin asiam ania state tintetan arsida ania kanin tuklan zia entirna ani antia chuwangin eng state apo vote ruk hi kan dulawa America nampuan zar noya hian ruk na manga nena chantum te hian thutiam la White House a rorel na an chan hi kan rem tilawani anti ani Harrisburg Pennsylvania lama protester te hian demand dang an nei thunga nizana kan video kan seitwang khan Senate le lower house a resolution siama dan siam tu jok ta chu an dan siam kengko tu turten an thu nuaya an dani ti hi kan du lo ani antia elector te in mu khom na tura Pennsylvania state Iowa elector kal tur ta chu Senate in road fel thoi ro se antia hei hi achan chu state Iowa elector kalkhom tur ta hi Pennsylvania hian governor le secretary of state le court lam tangkop ten leinei takin thil an ti ni in an puwa an state a Joe Biden a hena chandan chu vote ruk khom manga chak an yewangin zatlak anilawa Pennsylvania tanga elector ta hi senate in ruat chuak se Donald Trump thlop turin an duani chu tianga ti chu tumin Pennsylvania state a hian house panhia hian an ngai tu mek bok ani aurinna te chi kengin thu an soya mase hripui len lai ani awangin mipui te hi an film khurin in hla tak taka anum hloma social distancing an vong thang reng viau hlom ani state senate thukhom mek ta chu thutluk na siam thoi turin an aurinna mang hian an au khum reng bok kan melma ten chirdiaka in solpuya min chotlat ani chuan chirdiaka luve mai angai anti vedeu ani mai thai ani Harrisburg protester te po hian election digle langtlang tak andu ti anau puya vote rukhi topsan toro tin an awa an poster apo chutiang lam hoi chu zialan ani hlom tuna an protest kalpui dan hi chu BLM ho protest angkha chu ani haulawa ain letling thok tila adik berome boina ansiam lava monom takin no pangtele nulat langwal Peter putar thangin antela andu anau chuapuya kongpui dan le ti buai an nei rilem lo mase anthil ti du hi ti hlotlin ani lo chuan boina lian tak achuak thoi lawang ti soi thei ani lowa BLM ai khan ancherova jok dai mai thei President Donald Trump chuan ama thlop tu te chu lom thu a hril rualin muana hnuaya nena chang turin kan bayanga muanom takin atop thlengin kan beitlang don nia atia boruak thalo chuak thei tur a venpui hlen in a hriat ani mase anthil kan hi loenila hetia muanom taka protest kalpui ani chung hian boina chuak thei laka anin vengti alanga an flag kanna flag ngul a hian thil zum hriam tak anda ferfura boina chate po chuak se thi anom phengphung mai thai ani heng an thil ken anglam chi hi awm nuala tarlan teu chuan kan chanel tan a thalo thaya
chu wangin entirna pakhat karonda ani uluk taka an life cover kha loen tan chuan hetiang hi thugru tak chungin an kengnual hlom ani magarali akhan boina an tok towa khatiang kha athlen le poin anin ral ring hle ni in alang ani Wisconsin po Madisona kongzoin vote ruk andulawa kan vote tenge hnena kan vote Biden a vote in dalu kha dalet le turin kan phut cheuni antia vote lemle vote lut lai cheer andulo boka anni ve thung hi chuan kongzoin angkal mup mai thung hrileng lam an ngai tu vak to lo po ani mai thei ke akal theilo nor ngai te po trolley mangin an nora an kongzo hian an tel ve thomaya stop the stall ruk hi to brose ti hi an thu pui ber chu ani tlang deuh vek ani Madison Wisconsin an kongzo hian no pangte te po an nual maya heng te hi thil khe thiam rual an nilowa ma se an nu le pa te thin rim to si hian kongzo na kal an du sia wangin an hroi ve nin an in soi ani hetianga mipuin an lung oilo na an lan tir mup lai hian Nizan Khan Michigan State lama thuthar an naya Michigan Secretary of State Jocelyn Benson le Governor Gretchen Whitmer tachuan Michigan State Sydney Powell lawsuit file chu an hnol thu an puanga objection an siam hal ani ma se thu buai asiam thar hi ero ngai tu ngai deu nin a hriata expert witness ming puanzar ani toa Russell James Ramsland chuan vote diglo taka akal thaidan hi kongthum aum thei ani ti asoya vote chair cholzeu chung darkar hile minute somthum pariat chungin vote nuai thum singriat sanga hi chopolin athak danglam thei ani atia Dominion voting machine chawa hian dan lawangin vote nuai ni singko chu inject thunlu ani atiboka tichuan apathum na chu hengte wang hian Joe Biden hi Donald Trump laka za pani velin achak thaipa ani atibok Russell James hi Allied Operation Group thoklai mek ania amain nasa po alo thokreng to thina MIT po hun engemochen alo thok to bok cyber expert thiam tak ania internet le akai noi security lama chuan mithiam chungchuang tak ani tin Dipok Times chuan antarlang ani heiba ka hian he khola hian USB alo support emonidoni Dr. Navid Kesavars chuan USB mangin data andaluta hi Michigan State Georgia State Pennsylvania State Arizona State le Wisconsin State ate anti dan ania hetia dadakat USB manga dalu ani hian khoi danglam a thunun turin thil atiol samle zole me mani atiboka heng state asoi zonga hian hetiang vek hian vote chirna machine hi operate ania thil diklo tidu tan ti theinarem chang asiam saklian le ani atiboka Dr. Navid hi engineering and technology PhD degree na ingat ania azir chuana hi CIA NSA le DHA ate anile ngala New York Times in election data anti chua azir chen nuwa an data adiglo zia a muchuak ti asoiboka kan soitak state panga baka Nevada state anen data adiglo zia hi asoya state paruka hian normal takin system hi operate anilawa target neisa in anseta target angin vote account na normal system base in akallo khrimshim bok ani atia chungwangin heng state paruka vote share hi pakhat ma rintlak anilo 5 ani atibok beiseilo taktakin mimalin hetiang hian affidavit anron pelut hloma aming anthupsak pakhat awmboka ani hian azir chianna tangin Edison Research atang point all sam takin Dominion voting server hi anlu chil thai thu aziaka Iran le China tanga khoi danglam ani nakha chiang takin amu chua thu asoibok ama hi electronic intelligence analyst ania thilpoi tham nilem lawa khol tam tak a hector thinin antar langa heiwang hian a ming hi thup nin alanga election thil khoi danglam turpoin khovela athiam berjing ami ani anrin thu antar lang bok ani
ani hian apoi lo khoi to wanga tan huamin thil diklo hi afin fia thei ti lekha a thelut ani state court lam hian hengmi pathum te thu soi hi a reject zinga atel lo tlat maya anjir chiang don nin a hriata ma se an hnol tel le tho mai thai bok nin dipok times chuan an tarlang ani hetiang tho hian newsmax lampoin an soya thudik highland ain thu boy nol atul zok ani mai thai nin an buang ve bok Donald Trump thlop tu te tan tlemin han soi kwal lokela state court in an lo suit le an thu boy siam zong zong hi an reject awang hian tam tak chuan beidon thlaka an ngai mai thaya Biden atan hian atana thatur ang takin langma se state court hovin an hnol chia hian thilom thei pakhat chia awama ama khan supreme court khan he thu boy hi an nen alo thleng ngai dona an hriata wange an chantur state an lo ti chuak sa diam to kha ania kan hriat telatana thra chu US Supreme Court a hian direct in tu main thu boy an thelu athiang lo bur mai ani hei hi an dan ania engwangin nge conservative judge paruk omna le thunai na sang tak nei tu US highest court lama hian an thu boy hi an kalpui lo ti zona kha awm thina kan thayang tokin kan hanjir chianga procedures of the Supreme Court of the United States alan danin politics thil emo federal lampoin ram himna thil ani lo chuan direct in US Supreme Court a hian thu boy hi an zialu alo thiang lo top maya local court emo state tina Supreme Court a emo thu boy hi an thlen phot tur ania chuta an thutluk na chuan an lung oi lo ani chuan emo heng court niam jok te hian an hnol sak ani chuan US Supreme Court a hian appeal thai chau ania hei hi tun thlenga han buai reina chan hi anita ani English thiam chuan Google lama khan lo zongula US Supreme Court a thu buai siam dan kal phung chu in mu thai mayang ti chuan kan soituma kan la lut don chau ani heng state court te hian an thu buai hi 05x silovin an chel khomwang ta ang bera nol vat se Trump legal team tan hian a thajok le tura rin ania a chan chu US Supreme Court a an appeal thai thuayanga an thu boy hi dik takin rel fel thuai anianga thil dikle diklote highland ani vekto tur ania county court le state court ten an chel boy rei lutuk ta tun thlengin a then an poma a then an nola thu boy kallai angvekin an local boxia Joe Biden administration thar laklu emo December tha elector in mukhomna certified ani hun emo an hakin an pot khot lai nin a hriat bok ma se Trump legal team te hian hei hi an hria affidavit lem an da telta chu no lo thai ani don lo ani tin Sydney Powell po athu boy zialuna kha state Supreme Court a po ni lo aya niam jok county court a dai a thelut boka ti chuan athu thelu hi pomtlak lo top tura ati lui ang le boka Bloomberg chuan athu chut diglo na salutuk hi anron tar langa alem hi ngun takin lo enila karin sen hi achut diklo then khat chau ania adangpo atam maya ram pakhata lawyer ro puile mi ngai san ni sin hetianga typing mistake tamlutuka thu buai a thelu hi ti pal ain ti lui angani athutlar tlon zaka space om mielovin achut jom vekta hi kan uang thuang ani lo chuan kaini takngel pon kan tingai lo ani heng zongjong atang hian Sydney Powell hian county court hian nol thuai se US Supreme Court a appeal ngal adua chu atum sa dan nin alang thei ani ngai ruat na mai chu ani na analyst te point hei hi an ngai dan ani ve tho ani Sydney Powell mewin atia tan chuan thiloi om ani theilowa atilui ani lo chuan amalo suit file ani lawang anti hial ani US Supreme Court a an thlen thei thuai don jok ani chu wangin putrama trantu te tan khan state court in an nol sak belzel hi alo mom zoka nol zo vat se du thu sam ani jok ni zana kan soyang khan US Supreme Court judge te hi political atranga judge a ludvek ania chu wangin an in thlen phok renga liberal judge le conservative judge tin anoma tuna hian kan soifo angin judge parukhi conservative ania pathum dang hi liberal judge ani
dan nuaya rorel na an kalpuya dan pelsi lovin an mani ruat tu president le an party hi an puin athlop zong in vote an pethin tlang pui boka conservative judge an tam to wangin Joe Biden hi an president ani huna US Supreme Court judge zat pakwa ni thin chu an tlemani tin member zat tipun atum thupo campaign lai khan asoi nge nge to a chan chu an manin an ruat judge tamjok an ma mozel ani ti chuan kan kwal thui tadewa Trump team tahian US Supreme Court an thlen thuai theina turin kong an dap mek jok nin alang to US dan pelsi lovin vote diglo enfia full audit turpo thupek chua ani chuan chu Trump team tan chuan thulom om ani don jokin alang ani Biden hi laklu ani man chuan US Supreme Court hian chutianga anrel thailo nan chuan judge omzat tur ati puna aman judge arot belnual chuan Trump team tan hian chance athalo theijok don niin an soibok ani kan video masalama khan GOP leader po khan arang thayang bera US Supreme Court athen vathi akongpoi mober ani thu Fox News in ankomna asoi ani kha Donald Trump thop tu te tan khan state le county court in an thu buai an hnol sak zung hi alom om lamjok ani atin kan han soifia ani zona atam ema tlemin kan kol thui dauna in lo hlok pui ngei kan bei sei ani tuntrumatan chuan kan du tok le phot anga hrileng laka lohimula dam takin chanchin thar dangnen kanin tongle theu don nia